Današnja tekma je bila zelo specifična, to je Mladinska liga prvakov, ni kakršnakoli prvenstvena tekma. Igra se jasno na dve tekmi, prvo smo odigrali 0:0 v Romuniji, kar je bil za nas, za oboji ekipi aktiven rezultat. Ampak vedeli smo, da imamo mi prednost pred našim domačim občinstvom, tako smo zmagali 2:0. Da sam bio dosta miran. Ja sam bio prepričan, ja sam bio s tim fantima jedan tjedan, smo se pripravljali za tu tekmu i dejansko sam na njima vidio jednu odnošnost, jednu motivaciju i apsolutno sve čestitke, ampak apsolutno sve čestitke greju igralcima za to kar su danas pokazali, ker fant je Vitarul ene priložnosti razen 11 metrovke nije imeo. Mi smo odigrali vrhunsku tekmu i ja sam lako ponosan na te fante, pa mislim da tu ceo klub.